o jorago TPF no tigi sini ha hoda loko jotone TPF no tigi kabang ma bo bakawo wan sokui tongmani songui tongmani sungui tongmani jorago TPF tini tipra hasteni joto sini hani besarokni thanigo je lukurokni khawa asaimani sinani musukmani sungani musukmani sanani musukmani honnani musukmani bebakni answer ba bebakni kokthai kokbokrino srai srai klaigai nirokni beskango tubui phainani bagai sungtini central committee ni meeting ni bisingtei je decision najakmani abono sungtabo lukurokni bisingo saklaibani ma phaikha poilano sini tinini saklaimangni agenda number 1 nangkhangkei nirok jotono saimano TPF 2014-30 June ni simi asaigai ha sini ke sason chini mang nai hinai challenge khai phaimani illegal voters ni against challenge khai phaimani illegal voters ni against NRC court ka file khai phaimani vote boycott khai phaimani tini 7 years running tini o 7 years running of phaigai TPF ni upcoming EDC election otigai sini tamu role sini tamu bhumika ngai sini tamu activities ngai abno tigai sing tini joto lukurong ni thani o srai srai khanyani bagine tini ni of press meet ge poila na ang moi to khlairo nai poila na ang moi to khlairo nai TPF ni ideology TPF ni motto our land our rights hasini ke sason chini mangnai sanai mai ang khangkei segri nana TPF ni na harmung TPF ni motto ora jagawa sing nukjakha TPF ni ideology Srai Srai Klaigi Nukjaga, detect, delete, deport all illegal immigrants from Tripura, India. As per Indian Constitution, Article 6, 1948, 19 July. Aboni tigi choba khai tongmani, tini 7 years running. As agawa TPF barbar saga Supreme Court case hearing sini pending, tabokbo coronavirus paya ni bagai sini final hearing je 18 March tongmani NRC ni abo tabok saza. NRC national issue amo kono individual personal issue ya abo kaisa national issue kotor case rongno physical hearing ni bagai pending go tonglo jago tamni bagai ke tabo pandemic lockdown ni guide lo abri bagai pandemic ni lockdown je pro khulok nai apropo physical hearing Supreme Court order khlainai ngkhaine sini case phainai tabok of bisingo sungnuka ADC election otigi sing TPF ni bakhaktei nirok barbar nukha je thangnai 2020-17 May 17 tarik May gona miat pai katal government form asok sakngani tongmani phiaba coronavirus ni bemutei state government abono off khaigai jike rauna asok rokha tei extend khaiwi say after 6 month oba haiklagi bora extend hi tongmani bono TPF court file khlaikha demand khlaikha movement khala pandemic ni jorago law ni blah blah restriction kabang ma tongmani jorago phanu political rights constitutional rights violation khajak tongmani against so sing soba khaigai buba grano ADC ni naikol phang kaisa buba grani bumungtei buba grano committee গঠন khaigai bono ar chairmanship dogoi je election ya sak joratei buba grani leadership o ADC ni naikol phang radi nei sing demand khlaika dabi khlaika কিন্তু গভর্নমেন্ট abono like to say ngay je mobile bay ding no mobile like to like to flash flash report ya atal lai detong khoba anh nó sao tin atal pin không medan kabar kabar de joto saka kabar de kadi kadi kabar nó là anh tin là cái sao ayang kita thani ayang yang tu bayi kan je mobile kan yang tu bus kang thi sak di makang o sadi makang o e yang kang yang tike anh đi nằm tao sắc đi ayang uklok kita phadi uklok bus kang thi ya continue selfish nanya continue khana thầy cái slide में आप aman continue khai continue khasnya apa nya kisah makat khani hendo mamili rei hendo kisah drop hamle okay
ang ready kaya sa takay okay isa ni rokat kay orto office ita okay sing 17 May na katal khlai gi ADC katal songsajang na tongmani jagawo songsajak yani bagainya sing bubagrana arat songgui je lockdown tongsak bubagrani naikol phangmai ADC no naikol phang chongdi hani आंदोलन खलाइखा फियाबा गवर्नमेंट बनो गोसेया गवर्नमेंट बनो एक्सेप्ट खलाया इवन नॉट ओनली गवर्नर नॉट ओनली गवर्नमेंट सिनी ती प्रासानी गोबां मा राजनैतिक दल अक्सरानो आबनो केबो सपोर्ट खालिया आबनो केबो यासगै मालिया आबनो केबो साजकलिया तानि बागै इंखां खांखे काइनि मानैयर स्राय स्राय नुजखा सिनी बरग्र पुइलां खांखे बुबाग्रानो एडिसिनी नाइकल फांग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रनानि खांखे बनो चिकन जागलायगो एडिसिगो मोसांया एडिसिनि नाइकल फांग हिसाबै मोसांया सीएमसी मोसांगो स्टेट गवर्नमेंट नि हनै गोबांमा बरग्र बनो ऑब्जेक्शन रखा बाक्साबा आनि मिनिस्टारनि स्लाइ तलांनाय रहि ऑब्जेक्शन रखा बाक्साबा बुबाग्रानो अपमान खायमानि हनै ऑब्जेक्शन रखा अब हाइख्लागि पद्रे पद तिनि केबो अबनो समर्थन खायनाय गरिखा अब हाइके गोबांमा मथा समर्थन खायमानि जों नुग्लिया गवर्नमेंट बो खायलिया ते गवर्नर बो हायना आबनो कुनो इनिशिएटिभ नहालिया आबनि बागै जों लास्टली हाई कोर्ट मा थांखा हाई कोर्ट थाङै जों केस फाइल खायखा तांगै एडिसिनि इलेक्शन बयकट खायगै इलेक्शन स्टप खायगै जिके रावनो बाइके रइमान एडिसि सिनि तंथाइनि सिनि सेल्फ जों डिफेंस खायजोंनानि बागै सेल्फ सिनि आर्मी वेलफेयर खायजोंनानि बागै सिनि हापार खांखे बाहायके आरोनिगो विदाउट एडिसि बरक रंनि कनसान विदाउट टिप्रासानि कनसान बाहायके जिके राव आरो फाइमा फातानि बरक आबो बाहायके इंगैमान हाई कोर्ट सिं केस खायमानि परे हाई कोर्ट 3 टाइम्स हियरिंग नि परे 3 टाइम्स हियरिंग नि परे ने हाई कोर्ट ऑर्डर क्लाइका अब इंगै माइया एडिसि नि आन्दारनि बरक जे संनाय साबुना बरकनि अजमा संनाय स्टप खाइमाय एडिसि इलेक्शन अब ते बरकनि मुसुक तैने बरनि नाइकल फांमा अंनाय हनै दाक्ति तेनि रक जरा जे एक्सटेंशन खाइमानि इलेक्शन कमिशन स्टेट गवर्नमेंट अमो राइट साया अबनो दाक्ति स्टप खाइगै निरक जे राइट दाव ताबक 6 मान नि बिसिङो हाबै दङ आ बिसिङनि बिसिङन निरक दाक्ति पाइगै बरनि मुसुक तैखेनो बरकनि शासन जे सोसाइटी जिल्ला परिषद जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हनै रजाक बरनि मुसुक तैने आरो चंगमारि ते नाइकल फां मा चंनाय हाय हनै डिक्लेयर खाइजाक माबाय तिनि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर मा खलाइखा इलेक्शन बागै इलेक्शन नि नोटिफिकेशन खलाइखा नोटिफिकेशन खलाइमानि बिसिङो जों काइसे नुफिखा जे आरो 4 एप्रिल ल बरक इलेक्शन नि पोलिंग डेट खलाइखा किन्तु आ पोलिंग डेट जों नायनायखा आरो एस्टार सानडे खलायो एस्टार सानडे खांखे काइसा क्रिस्टियन नि जतो ताखुग्रक बनो लबमानि सुरिमानि खाकसंमानि सालपान्दा खाइमानि ते सुरु क्रिस्टियन सिमिया जतो सेकुलर कंट्री गो जतो काइसानि काइसा इच अदर काइसानि बरम खाइमानि फेथ खाइमानि नो तंथंलाइमानि साल खातंलाइमानि साल लबलाइमानि साल सुरिलाइमानि साल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया सेकुलर कंट्री गो नेका आबनो तैगै जों लगे न ऑब्जेक्शन रखा ते अल्टीमेटम रखा 24 घन्टानि बिसिङो अमो खाइजाकना उंथों हनै इंगे तिनी स्टेट गवर्नमेंट अमनो अनाउंस खाइमानि बांगै पाइपलाया हामबाय मारगो जों अलरेडी टीपीएफ नि साख्लाइजाक 24 घन्टानि बिसिङो अमनो जदि सेन्स खायन खांखे जों हाई कोर्ट थांनाय हनै जों अलरेडी जों अनाउंस खाइजाक जेरै मेमोरेंडम अब सबमिट खाइजाक चिफ इलेक्शन कमिशन नो अबनि बागै पहिला हामबाय मारगो इलेक्शन कमिशन तिनी अपडेट न सेन्स खाइमानि बागै सेकुलर स्टेटस सिनि इंडियन सेकुलर कंट्री नि मर्यादा न रक्षा खाइमानि बागै इलेक्शन कमिशन न पाइपलाया हामबाय मारगो ते पाइपलाया चबानि सिबाइते हामबाय जतन मारगो जत जे मथारो जे तिनी सुरु तिप्रा हावसिमिया तिनी हक तोर गनांगैनो जे अमनि अपुसो अमनि एगेन्सो जे बरकरक मेमोरेंडम सबमिट खाइनाय जे मथारक बा जे बरकरक अमनि अपुसो कक सनायरक बरंनो जतन चबानि सिबाया फारो अंखाय जों तिनी रेडी के तंमानि तमंनो तिनी जराति परनि एक्शन या खांखे जों खना कोर्ट जत रेडी खागि समबार फाइल खलायनाय जत सिनि रेडी रिट पिटिशन अफ रेडी तंमानि फिया बेलाय हामबाय स्टेट इलेक्शन कमिशन इंगे ताबा फाइदि इलेक्शन तयै सिनि तामु भूमिका टीपीएफ नि इलेक्शन तयै भूमिका बनि बागैनो जे जागावो एडिसि स्टप खाइतं प्रो बुबा ग्रानो जों संनानि बागै आपिल खाइमानो बरक रलिया ते इलेक्शन नि बागै जतनो केबो खरकसा कक्ति साया केबो खरकसा जिकेरावनि बिरुदे कक साया फातारनि बरक और भाइके हा केबो कक्ता तिसा मानाय करै आबनि बागैनो सिंगल चैलेंज मा खाइखा सबा अंखागै सिंगल चैलेंज मा खाइखा कोर्ट अंखागै
Inke abani bagai sini na harmung ka ha sini ki sason sini ma nai. Inke tabo o jaga o sok phai sing nuka bubagra hat ei do phani bagai samung khani hnei bo congress ya kai phaika NRC no compromise khai khai phaika जेफ्रोनि सिमी बुबाग्राउ खै फैका आ सालनि सिमिनो TPF जतो जे सुकमानि दै थान तंमानि दै बुबाग्रा न जों दैबो बसकां तलांनानि बाङै बुबाग्रानि उंक्लक बसकां जों फान दय फैमानि एंका जों तिनि फाइ नुकजाखा जे बुबाग्रा जतो पार्टिनो रिंखा TPF no स्पेसिफिक रिंखा बोट बयकट दियाखा गै पाताल नों पॉलिटिकल फील्ड ऑफ फाइसिदी हाते जफानि बागै नों सिनि हासिनि सासन हंगं खांके सासन सेगलायनानि बागै फाइसिदी बुबाग्रा रिंखा आं बुबाग्रा न कग्रखा बुबाग्रा नों तमौनो सा हासिनि सासन सिनिनि बागै नों अखाय फाइखांके दफानि बागै आं न लगेर नाय हनै कग्रमानि तमो ओ जरागोनो बुबाग्रा बनि टिप्रा मथा NGO no political declare खाइखा political declare खाइबि मानि उलो याग उलो जों नुखा जे जतो पार्टी न थानसांगै सामखाले नेने बागै आंचलिक पार्टी रंनो बुबाग्रा रिंखा जतो political party no आंचलिक पार्टी regional party जों ADC area go थांगै सिनि सेल्फ डिपेंड खाइवै सिनि सेल्फ ताहने आरनो रूल खाइवै जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि मीनिंग जेता मुडी बसाय तो माने आत्मनिबा निर्भर सिनि साक्सा याकुंबाय थांबाय बासानानि जे सामं खाइनानि बागै बुबाग्रा जतनो आंचलिक पार्टी नो रिंखा फियाबा 5 तारिखो जखन बुबाग्रा रिंखा 5 तारिखो बुबाग्रा रिंखा जतो पॉलिटिकल पार्टी रंनो फियाबा कुना पॉलिटिकल पार्टी कैसे फने जॉइन खाइफेलिया बुबाग्रानि टिप्रा मथाव फालिया बनि परे 17 तारिखो बुबाग्रा जों बुबाग्रा बै सालायमानि परे 17 तारिखो पेलेसो थांगै आं कक सायखा जों तो खरस सुसिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुनो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जों फायाखो आबनि बागै पॉलिटिकल नो न हारि दंमानि बरक न फायै पॉलिटिकल जे पॉलिटिकल पार्टी के थानसा अंगोय जबा खाइथों जों बा अंक्लक दंगै सुबा नाय हनै वान सकमानि आबनि बागैनो जों ब सप्ताह कैसा टाइम रफ्रबो जों थांया आबनि बागै खांके जों तो पॉलिटिकल पार्टी या सपोर्ट खाइखांके बा बुट सिबिर नानिसि आबनि बागै जों नायसिगै दंमानि किन्तु सप्ताह कैसा बुबाग्रा टाइम रमानि बिसिङाव कुनो आंचलिक पॉलिटिकल पार्टी ती अमा बुबाग्रानि थानिगो मार्च खाइमानि गरिथा 17 जखन 17 तारिख जखन बुबाग्रा बैसं रास पेलेस मालाइखा पेलेस थाङै कक सालाइखा बुबाग्रा न आं कक रखा आ बुबाग्रा नों बासाय फैखां खांके आं सुसि पॉलिटिकल दंनाय फनो हासिनि सासनसिनि सेक्टरनि बागैसि निनि बुमुति प्रपोजल लगैसि जों गभर्नर डेपुटेशन लगो हाई कोर्ट थांनाय दं खांके जों असबागो अंखानाय हनै 17 जखन जों पेलेस बुबाग्रा बै कक साबलाइखा ठीक नेक्स्ट डे 18 तारिख खाना IPFT नि सिनि NC सार दामेबार जों फाइ गहनै जों खानाखा ते 19 तारिख गनो जों नुखा बरकनो आरनिगो अलायन्स मानि काहामका बेलायके जों खातंखा बरने अलायन्स मानि नगुइ IPFT अलायन्स नुखा ते टिप्रा हा ते TSP बुबाग्रानि मार्च खाइफैमानि नुखा NCT दावनिमेस न मार्च खाइफैमानि नुखा ते INPT रो वैबो डिस्कशन खाइमानि नुखा जतो पॉलिटिकल पार्टी न अपने बागै बेलायके हामबाय मार बरक जतो न जे TPF 17 तारिख कग्रबानि परीक्षाने जतो या आंचलिक पार्टी ने बुबाग्रा बाय कथाफायमानि बागै दाबनि बागै बेलायके आं खाखा बखा तंथगो TPF नि बावर काइसे बेलायके स्पेसिफिक रूल दंगो हनै एका आबनि परीक्षां नुखा जे IPFT अलायन्स नि बरकनि हालकनो जों नायलाय दंमानि बरकनि सामुरनो नायलाय दंमानि संख्या बरक बाय बाक्सारे पार्टिसिपेंट थाङै दे खायना क्लाइनो नाकिबा बरकनो जों सपोर्ट रहगै बेकिं रहगै दे दुनि रहमानो हनै जों नायलाय दंमानि बरकनि स्टैंड पॉइंट ता मुंनाय हनै किन्तु बरकनि स्टैंड पॉइंट ताबो जरातै जों क्लियर सि नुक्लिया बुबाग्राके सगा आंचलिक पार्टी जतो थानसां देहनै फियाबा IPFT थानसां फाइका INPT थानसां फाइमालिया तमानि बागै बुं फामिलि आबो जों सिहलिया ते तमानो तयिबो IPFT बायबो थानसां लायखा आबो जों सिहलिया एनिवे सिहया फने सिनि दफा थानसा खबा गाहाम नोंखा फियाबा जों साल 2 साल 3 नि उलो ओंखायनो खाना फिखा बरक थानसा IPFT बायबो दंखो ते IPFT बाय टिप्रा थानसा ते IPFT BJP बाय थानसा इनका आरो सिनि गोबां माने बरक लुकुरकनि कन्फ्युजन फैमा हायनो TPF बाहायनो स्टाडी खायनानि बा ऑब्जर्व खायनानि बाङै जों जरा नाखा तामनि खाके बुबाग्रा सागो सिनि जों सि बासालायनाय सिनि ADC हानोबा सिनि ADC एरिया गोबा सिनि जोंनो जों सरकार गठन खायगि सिनि कक न सिनि खरांनो इंडिया गभर्नमेंट न कक मा खानाय जाथायसि जों थानसा खायगि जों आरो निगो लराय खायनाय गप्लाय इंलायनाय फियाबा जों नखो IPFT फाइमानि यागुलो ताबुक जरातै जों गाहाम के साइमेन्ट देखो तिनिबो बरक IPFT नि याकाय BJP नि याकाय फाइमानि नुगियाखो तिनिबो मन्त्री दंखो तिनिबो बरक अलायन्स दंखो
Engka aro jaga ang khangke sini bo kaisa sengmung phaigo lukurok ni sengmung phai mani hai bubagra thansa honmani khangke government by de thansa ngmani klai nakaba ancholik party de thansa ngmani klai abro seng te kisi sa clear kemana ni bagai sini bubagra no seng sengkha aboni jora seng bono jora bo seng sankha bopro nini obo thansa no seng clear ngnai abake seng BJP Alliance IPFT Alliance thansa hakere seng thangnani nai tong tomo hakere thangna nai khangke regional party alliance homani abo bahake gthakha abo rono seng tini jorati naisingai tongkho tei observe khai tongkho kintu tini jorati seng nugyakho IPFT no bo BJP ni yakai phemani nuksogyakho minister pod yakai phemani nuksogyakho tei boroni halok no bo seng tam hosnai buskango bahake election no thangnani abo boroni saklaimung phayakho abni bagine TPF kaisa jaga phaigi tini sidanto manakha sidanto namani karon ke hai bubagra by sing 2 times asoga ni bangai time laika biha bubagra 8 times no bo 2 times cancel mark laika tani bangai cancel mark laika abno besang silia IPFT by alliance mai mani pore 2 times bo cancel laika angka abni bagai sing borong ni o samung paile ya de honai borong ni sabjak ba system no sing clear hoya ni bagai ne sing sini sing kaisa srai klaigai lukorok sira musuk tongmani abono tei bubagra sing je appeal khaimani abono sing joto lukorok ni beskango sanani bagai sing kaisa tini declaration ma khaika declaration khaimani khamati hai TPF 7 years running go sing vote boycott khai vote boycott khai illegal voters ni against Supreme Court ni justice na singai phiaba Supreme Court ni justice ni phayakho phiaba corona virus paikene phainai ge corona virus bisi bawa de painai 10 bosor de painai pandemic ba na 3 mas de painai na 5 days de painai abo beseng koi ke besai maya kiaba lockdown klokene Supreme Court order klaisina arano basa gising one sokha Supreme Court order khaimani holo state government no abani implement khaidi hi honai apro sabo implement ni daitto go sarkara asogoi sab tangnai abni bagine seng bubagra jetu NRC sing baksa klai samung khaigo bubagra no sing rohornai jetu hari bagra bono no sing CM songnai bono no sing naikol phangsongoi state government no sing yak romaya ko phano ADC government no phano sing chini bubagra no roholai gra gisi naigra sinai turuk state government no bubagra no sing rohornani bagoi abni bagine sing decision manakha sing tini decision manakha tini joratoi thansa motani decision clear phayakho borokhe IPFT BJP te thansa tipra ke de basana nai nakaba bubagra IPFT ke de basana nai bahake basana nai abni clarification maya ni bagai bubagra no sing kokr maya kho abni bagai bubagra no sing tiri buzara roi tong bubagra niro ni standpoint sing no clear khaigra di niro ke bahake thangai bani nai tomona ancholik party joto ekok ke basa khangke TPF 24 घंटा ni bisingo no sing join khainai tamni ke hasini sason chini joto ancholik party ek ngangke TPF si joto ni selai bus kango khlai basa gai subanai number 1 number 2 jodi ancholik party ek ni khlai national party by alliance khlai boni bo khlai boni yagro te kaisa bono yagro khlai aro turung rarai ke thang ke sing one sone national policy ni kaisa conspiracy hunai abni bagine sing o conspiracy go TPF ko khunu ya pri ragla jodi no national policy sini unity no sabai nani bagai phaigai tini bubagra joto unity ring pro arni go BJP ni alliance tini minister of phaigai alliance phaimani abake government ni policy de nakeba tamu abro sing sinani bagai na sing tini joratei a thansa motago thangai manya kho abni bagai jepro IPFT dikar khaika sing BJP ni yakari phaika te BJP ni sing yakar sugo aro phaika hnai borong ni khulasa declare ni sak joratei sing thansa motago gdal mail dia abni bagai na sing kaisa decision mana hakha election declare khai thangka aro ni bisingo boroni kono clear picture phayako lokoro ni bisingo haipano jora to ke bani bagai jai singai to yaba election declare khai rakha nomination date 4 tarik ni sini yanke tini IPFT asini tipramot ha ba INPT je sini regional political party to tini ba kaisa jaga o standpoint clear khaimia ko lokoro ma sang basa sinai hake basa sinai hini mungsaphane clarification laimaya ko tama manglai tong khabar ni bising abo besang siholia pia loko sang sagai besang bus hazaglia abni bagine jora phai tongkha TPF hat ei dafani bagai soba khainai jepro joto no ringkha jora go buino maya kha kebno maya haipano jora ni bisingo TPF soba khaibu kebno maya ke single soba khaibu tini besang high court ke buthangya naisigi tumani political party rokse abonoba challenge khainani nang hone kintu ke buthayen bagai single challenge ma khaika high court order khaibi tini success kha abodi high klainya tabo bobak chini
Sini main in motu bubagrano sing edisio puila CM sanai. Second, Tripura State Assembly ni CM sanai. Abon sini naharmu. Abni bagai tini bubagrano CM sarunani bagai. Sabuni tamu porikolpana kibni nasing nuklia. TPF direct nasaga bubagrano edisini nok pangmas nam granai. Kiaba kibno okok samani khnaya. Tei borong ni clear cut public ni bes kanggo phaya. Tei seng khanana ni bagai zora nama ni porei beseng khanaya ko. Abni bagai election commission yang ke declare khai tongkha sobani date otocho sobani tabok kebu ready kri anchalik party ni tei kebu kaham khlai asok lagi sabjak betang saklai jak matri ko. Abni bagai TPF jepro do phano ringkha joto party ne ringkha mothano ringkha loge maya angkha ba loge kringkha apro TPF single challenge khai thai. Abni bagai TPF ni thani go jora krei TPF coba khaini motha hate jofani bagai TPF ni thani jora kre sabu walai tongkha sabu kaglai tongkha sabu bekha tunglai tongkha abono na hari TPF coba no unglogo tlanya jeto TPF challenge khaika high court order roman loge ne TPF ni joto ready made tongo tani ke bubagrano seng bus kangtlang nani bagai je nangmani tei seng TPF challenge khainai abni bagine seng dini declare khaika bus kangni edisi song marigo bubagrano CM snanani bagai TPF vote boycott khai phaimani tabo final hearing phainai 5 bosone andaria kisa mas ni poreine NRC declaring nai abni bagai NRC declaring khangke oro sabu samung tangnai sekang tangsogoi kolom tuirogoi bubagrana asorok sok tongnai jepro supreme court order khlaika apro kolom ni action nani bagai bubagrana rohna bagai TPF taklai bubagrani bagai vote participant khainai obono TPF ni declaration tini abni bagai joto hani lukurokno tini seng hasini sason sini hanai sason sekdani bagai TPF ADC election no vote participant khainai number 1 getaba ko jagawa clear sanan musugo bahai ke participant khainai lukuniro ni sum phayu bakhawo abna te clarification nanai seng bubagra ringkha joto thansak lagi result party sengaro nigo ha sakni bai thang salok lainai abono seng khabai khokbai klagi bubagrano seng si oboni bagai soba khaineba bubagraba ago phakeba abono bubagrano seng 100% anytime bubagrano seng aboni samungo support pate loge baksa sobago okhanai piaba tini seng single contest khainani bangai decision kaisa najaka abono beseng declaration khainani bagai ma phaika tamni bagai male seng nokha sini regional party rok jipro national party by alliance to seng kabang ma jora gono nokha amsini first experience seng first experience nokha previous experience o jepro INPT congress alliance to bor ADC election phake bahai ke bor safar ma khai abna seng nokha ta INPT IPFT bo bahai ke safar ma sorry IPFT BJP bahai ke safar khai ma to bono seng nokha te Tripura motha buagra thansari beimani pore tini election date declare khai tongha tabo phane borok aja go tmabo kubulai tongha bahai ke kasalai tongha abo borok safar ma khai tongmani seng nokha bubagrani miani meeting ni bising seng nokha te khanakha abni bagai seng kaisa decision mana hakha bubagrani muktei mia phoron nogoi seng teibe sini sobano crack te speed otlang bagai sini sabjak betang nok tei be speed seng okhai ma phaika tamning khangke bubagrani mukteino ke bu hubaya phana bubagrani mukteino ke bu munai ro maya phana TPF a mukteino hunai bubagrani imang bubagrani ha sini sason sini homono TPF to boi phainai tini bubagrani mukteino khumolungo khumhai kiok rogoi mortom rogoi boni mokkolam munaima bubagrani munaima TPF to bonai sabu motha to bonai Tripura motha to bonai de sengsia IPFT to bonai de sengsia INPT to bonai de sengsia kintu TPF bubagrani munaima mokkol seng khumulungo boni munaima khumulung seng to bonani bagai tini 28 ta seat declare khai tongo 28 ta seat declare single contest khainani bagai seng declaration dago with manifesto seng manifesto sohok lagi seng tini 28 ta seat 28 constituency o all constituency on TPF nomination runai candidate joto ready bubagrano seng CM sarunani bagai TPF ke bo thansa motharo okai phaimaliya tama bo kasawai tongkha bo seng silia
jora rojagai tongkha 4 tarik ni simi nomination date tini jora ti borni kaisa declare phalia tamago ba bor kok bangai tongkha sung sidia jora amati haigo sung chini soba tamu sung bai singla chini soba or national politics national policy bangladeshi rokni yak kebang ma sungno thansangan no kebege thansa sabaige abo haike chini borok rokni samung buskang thangani no uklok tlangai je kebeng kebeng phaimani at kebeng mungno sung muthak nani bagine sung tini abo single challenge khanyani bangai sung tini decision naka pe declaration ma khaika nirok sung phainai TPF tam bud bas ele tini le bubagrano CM saron bagile saisung le basana naikha nirok प्रश्न khane nukorong ni प्रश्न ya khadi tini joratoi ke bubagrano CM saron nani bagai sung bud bas chine hi ongkhai phaimai yakho na thansa motha naki kuno alada party apni bagine sung chini kaisa alternative option ma to baka bubagrano CM saron nani bagai TPF आगे बसोबा खाइगे politically बसोबा खाइने legally बसोबा खाइने judiciary बसोबा खाइने संग टिनी सबागो संग political field of challenge खाइने मंगमा ओखा खा तामनि बागे हमले nomination date जरा संग नाइसिं नै खा के बंखाइ फैमिलिया काइसे declaration खाइमालिया अतस nomination declare नि थांखा आबनि बागे बुबाग्रानो संग खाबाय खोबाय के बरम रगो बना संग protection नै बनि ऑडी कार्ड तबि फाइने बनि बिसिंते ति प्रासा संग ऑडी कार्ड जट एस्टाब्लिश खाइने आबनि बागे जेफ्रो बुबाग्रा बरनि थानसा मथनि क्लियरिफिकेशन रमेखा आंचलिक पार्टी जत थानसांखा आप्रसं जे जों तिनि डिक्लेरेशन खाइमानि आबनो तैगि जों बरबाय आसगै कक्सानाय जों थानसांया ओंनाय तिनिनो सार मेम्बार मन्त्री याकाय फैके तिनिनो मेम्बार एनसी सार मन्त्री याकाय फैके तिनिनो आईपीएफ एलायंस याकाय फैके बुबाग्रा बाय थानसां हाहि हंके 24 घन्टानि बिसिङो टीपीएफ बरगमा जॉइन खाइनाय फियाबा तिनि जराति बरगनि जों क्लियर कन्सेप्ट बा क्लियर कट बरगनि तिनिखो किन्तु सिनी सबागो जों बायसिं सबाया फातानि बरक बायसि सिनी सभा फातानि बरक रक बुसकांनि सबागो बातायना बागै जत रेडिं तखा फियाबा सिनी रिजनल पार्टी रक बाहायबो तमा बंग तखा बरकनि बबतैबो बिपटं तखा तिनि जराते अंखाइसि फेमिलिया बेटल फिल आबनि बागै टीपीएफ तमंनो केबो चैलेंज खायनानि बुबाग्रानो CM सारनानि चैलेंज खायनानि बागै केबो जदि केबेंगै तंलायगै अंखालाय फेमियाखौ तसालाय तंखो थानसानि क्लियरिफिकेशन फायाखौ अंखांखै TPF आजागो बैकअप खायनै TPF आजागो फिल अप खायनै आबनि बागै TPF तिनि सिंगल कन्टेस्ट खायनै हनै साख्लाय आबनि बागै सिनि मैनिफेस्टो सोशली बाहाय जों बसकानि सालो एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै एडीसी गठन खायगि बुबाग्रानि बिसिंतै सोशली जों ताम रिफर्म खायनै ताम सोशली डेभलपमेंट खायनै ताम सोशली सिक्युरिटी रनाय आबरनि बेबाक ते इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जतनो जों खबै सिनि मैनिफेस्टो बेबाक तबो बायखा आबनि बागै अबनो जत लुकुरगनि नुकनाय जों सोशल मीडिया टिनि बिसिं रनाय मीडिया टिनि बिसिं रनाय विथ मैनिफेस्टो जों 28 टिनि कैंडिडेट डिक्लेयर खायु जों ओ डिक्लेरेशन न 9 तारिख 8 तारिख नि सिमी नॉमिनेशन चेंगनाय 8 तारिख नि सिमी नॉमिनेशन चेंगजानाय फर्स्ट फेज चेंगजानाय जों 8 तारिख नि सिमी 10 ता कन्स्टिट्युएंसी को जों फर्स्ट फेज नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 9 तारिख को 10 तारिख को ते सेकंड फेज जों नॉमिनेशन सबमिट खायनाय 11 तारिख को थर्ड टाइम नॉमिनेशन सबमिट खायनाय हाय खलायगि जों 3 days नि अंदर 28 सीट न जों फुल नॉमिनेशन सबमिट खायनाय नॉमिनेशन सबमिट खायनायनि बिसिङावबो बुबाग्रानो जों नासिं दंखो बुबाग्रानो नासिं दंगो बुबाग्रानि थानसा जेफ्रु क्लियर रंगो सय आंचलिक पार्टी थानसागो आफ्रो टीपीएफ आरोबो थानसा अंगैनाय आबनि बागै नॉमिनेशन रजाक फानो गोबां बरक गनानाय नॉमिनेशन रजाक बते किफिल फैमाया हाया टीपीएफ या फनिसिमी सैक्रिफाइस खाइ दंगो नॉमिनेशन खाइबो जों सैक्रिफाइस खायनाय बुबाग्रानि बागै तमं बुबाग्रानो ठीक बनो सीएम सारनानि बागै जत आंचलिक पार्टी थानसाके फाइके बुबाग आ जागाव टीपीएफसी बसकां कोते बुबासानाय आबनि बागै तिनि आं मैनिफेस्टो न जतनि थानिगो टीपीएफ तांगै बुटनि इलेक्शन मा फाइका तामो टीपीएफ खायनाय फाइके सोशली जों तमा खायनाय पॉलिटिकली जों तमा खायनाय ते इकोनॉमिकली जों बाहायके जों सामं तांनाय तेसिनि आदर्श मूवमेंट डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट एनआरसी सुप्रीम कोर्ट नि केस न जों तेसा बाहायके राग्रगै तेबो गाहाम खेतलां मानाय ते ओ हाव डिटेक्ट डिलीट खायनायनि बागै जों गभर्नमेंट थांगै तामो बुसक खायमान काउंसिल थांगै बुसक जरातै खायमान आबनि आन्दारो ते बिसिनि आ इशु न आ मोटु न तेबो कप्लाय खायनाय ते
अबनो नाहारैनो सिनो पुरा फुल स्टॉप खायनायनि बागै जेसक मानसा जों सिनि फाननोतै राखरनानि बागै सिनि नाहारमंनो कप्लाय खायनायनि आइदल जुनै कप्लाय खायनायनि बागै जों बुबाग्रानो बसकांगो संगै बुवाग्रानो बसकांगो आसक रगैनो जों एडिसिनो रुल खायनाय अबनो सिनि नाहारमं आबनि बागै उइथ बुबाग्रा कनसान बुबाग्रानि कनसाननो बुबाग्रानो जों एडिसियो दखल खायरो नाय सिनि मतो बुबाग्रा सिनि हाबाग्रा ताबो गोथां जों बायबाक्सा जोंबो गोथां दंखो सिनि हा सिनि सासन जों खायनाय इंगा फारि ताबो जों कैंडिडेट टीपीएफ 28 कैंडिडेट नि जों बोमुं किसा खानालायनाय बो सिटो सिनि कैंडिडेट ऑफ रेडी इंजाक इंखा 9 तारिख नि सिमी जटो नॉमिनेशन सबमिट खायनाय टीपीएफ इंडिपेंडेंस चैलेंज खायनाय सिंगल तमंग थानसा मथा बुबाग्रा आंचलिक पार्टी न थानसा खलाइगै सोइसे आंचलिक नि क्लीन आंचलिक क्लीन रीजनल पार्टी यूनिट खाइगै डिक्लेयर खाइले हांखागे जों बुबाग्रा न सैक्रिफाइस खायनि रेडी दंनाय गाबनि बागै फाइदि जों ता खोनानाय जे फाइदि जों खोनानाय कैंडिडेट नि बोमों कन्स्टिट्युएंसी वाइज जों नगो बिसि ब्रम ब्रमनो टीटीएडीसी ने आन्दार सुदानो तीनटा सीट नो नॉन इंडिजिनस पीपल आउटसाइडर बरक रक दखल खाइतो मने कोनो पार्टी आबने चैलेंज खाया आईपीएफ टी बीजेपी सरकार प्रभु संगनुगो फातानी बरो कांग्रेस टीजे सरकार प्रभु संगनुगो फातानी बरो गणमुक्ति परिषद तो कंटिन्यू हमेशा फातानी बरो अब हाई खाइगी संगनुगो पियाबा टीपीएफ हासिनी शासन चिनी होनाय काइसा सीट बया काया हासें कलसा बया काया सारा त्रिपुरा सिसिनि टिप्रा ही होनाय बा जों constituency seat of Kaisafana Sung Yakaya Kibuno 28 full fail T Prasa indigenous candidate to Boyson Paika. Manabagas constituency wise and Kanai Damsara Jampoi Arani candidate in Cassini Bupendro Riang male they boni professional qualification kanke BA Ace and Kanke 35 Masmara Dormendro Riang bo higher secondary Ace Kanke 36 Dausda Kanchanpur Mr. Hanaram Riang boni qualification for BA Ace Kanke 40 Karamsora candidate Bires Deborma urfe Bilo Deborma boni qualification BCom A संख्या 28 plus सामनो ब्रेंद्र किशोर त्रिपुरा higher secondary A संख्या 50 एबा मोनो शैलेंता निखिल देवबर्मा माध्यमिक qualification ते बनी A संख्या 38 दामसरा कोचुसरा Kantilal Deborma, TPF ni Secretary General, boni qualification 12, te boni Ace Kanke 35. Gonganagar Gandasara, Nokul Joiriang, boni qualification Madhamik, te boni Ace 45. Halahali Asrambari, Shamir Deborma, boni qualification higher secondary A संख्या 40 Kulai Sampahawar Binod Bihari Deborma ex army Maharani Teliamura Komles Deborma qualification BA Bachelor of Arts A संख्या 37 Ramchandra Ghat Rukesh Deborma higher secondary A संख्या 36 Simnata Makari Pintu Deborma BA qualification A संख्या 37 Burjang Nagar Wakinagar candidate Amitabh Deborma TPF Vice President qualification Madhyamik age 40 Jirania Ranjit Deborma, Mr. Ranjit Deborma, higher secondary
age sengkangke 41. Mandai Pulinpur, Krishna Jamatia, BCom, age sengkangke 34. Pekwarjala, Janmejai Nagar, Molendra Deborma, qualification, higher secondary, age 42. Takarjala, Jampui Jola, Sunanto Jamatia, qualification, higher secondary pass, age 48. Amtoli Gulagati, Bishojit Deborma, higher secondary pass, age 34. Killa Bagma, Mr. Horendra Jamatia, teacher, 46 age. Selagang Mirza, Mrs. Kelaiti Jamatia, female, 12, class 12, age 45. Ompi Nagar, Pavitra Bala Jamatia, qualification, Mrs. Pavitra Bala Jamatia, qualification, master degree, age 37. Raima Beli, Hebel Jamatia, Mr. Hebel Jamatia Raima Beli, BA 27. Notun Bazar Malbasa, 25, constituency number. Miss Sandi Ringriang, master degree, 28. Birchandra Nagar, Adam Rairiang, BA 32. Purba Mohoripur, Jaduranjan Tripura, Madhyamik 45. Sorry, Purba Mohoripur, Partha Kumar Tripura, BA 25. Silasori Monobongkol, last constituency number, Jaduranjan Tripura, Madhyamik 45. Abang kasini 28 constituency ni candidate ro. Abang say nai 9 tarik ni sini nomination dakhil ngai thangnai. Sang tabakbo sini dofano sini hani bagai soba khane ni bagai jorai belai ke sini bagai kesep jorani bisingo na sang joto samung makhainai abni bagai sang buba grano baskango CM to banani bagai joto na saitok lainai te ang kha khaigo buba grani thansa bahaina daktine borok clear cut ngai je lokuni baskango sang clean regional party thansa de nakiba aro tamu abna sang shimani pore sang buba gra baya sokoi joto sini samung batangno sang tewaisa saphinai nasingai tongo buba grani thansa motha clean and clear picture of finally bagai abni bagai sang lokoroni thanigo o manifesto to ye sang tini declaration khaiyo jotono hate dofano hamjaklai ro buba grano hamjaknai ro buba grani muktuino nuguni ro khariok nai ro TPF samai tango buba grani muktuino sang khomhai kiogrogui khomoleng motom saro nai abase sini samai abni bagai sabu tamungui tong borak kasagui tong borak kebengai tong abno na hanani TPF ni jora kri TPF je propone jorani bisingo samung tango jorani bisingo nang ongkar paimake TPF nang bai baksa samung tangani bagai reading nai kintu jorani bisingo nang okai family ang khangke single soba khai phegu single contest khai applying nai ang kha khaigo hate dofani bagai soba khainai no hate dofani bagai soba khainai no buba grano CM sarunani bagai buba grano osma songui soba khainai ni bagai TPF soba go ongkha thani go joton hani borok rok tebe krak te apply soba khale thani go nirok joton baksang nai te buba grani naharmung daktine joto thansago clear cut rogoi sini sobano tebe buskang klang nai ok wansokbang te obohai hope khaine tinini press minno jotoni sakago tisagiro hambai Go madam kasako.
TPF to buba grana edisi siamsar nan hi saka hingga ki TPF ko diploma thabai join khainai abono ang thaisingon saka tewisang clear khapisnai tipramo tha join khaijak tabok alliance singjak sabai IPFT sabai alliance BJP okay BJP ki regional party de national party hingga buba gratama hisa joto regional party thansangai sing sini has seklainai kintu taba guborok regional party IPFT alliance tongo national party bai tini bo phaya kho abni bagai tini phano phaike sing boni thansago tini ne join khainai abni bagai sing nasingai tongo borok omo dakti surai ungthung buba gra ringo clean regional alliance hamban yan poso thangpai bidharan 아는 대방 띵까 사가 그냥 띵까 라이만이 공무 제만이 아고 좀 tawana